Kasor Shalong, kabala jubananam kum kejaka kabakun, kala sedang bandu ya kene kanam, namar kecinglet hi jong kipai nong shong shonong, ban berat pathari kijabo kijaban kat sabalap. Bat menta ka kentipan la sakhi, bakan nong ba Shalong, hakelang saudong, kala i jabo da kejingmi kinyut kinyer, namar ba umshim ladan mano manuru kiban penkui. Nado bag sarkar kala penjari ke jingkhang dam kabala bateng haduk menta lasaki bah keleng kenong ba Shalong lami satang deki nyut kinyer kibala penjabo bat pensni kadur jong kenong ba la komba omdon kanu kanu katenat kaban penkhoi iki nyut kibala mi iki lentiyat bat kinala kibala he lasan ba kajingmi kini kinyut om tang bakala pen i jabo nrei hakum kene kapor slap kini kinyut kila setru ikinala bat ko om ka bajabo kala tujut chasurok bat bat chiki yeng brio Kadai ka kamram jong Shillong Municipal Board bakan penkuat ne putlut ikini nyut kinyer ki bami hakeleng ki jaka ki bahap apa uput usam jongka. Hendrei kam shimlale ai. Katto kani ki dong trei ke Shillong Municipal Board ki bun kam shisha hakaban let tap na let thang ya ki breu ke belaklat na ke jimpang COVID-19. Hendrei ke jingkeli ke bami kalong syai ki weipat ki dong trei jong ne ketenat ki ja. Bat kem shimla penkuat iki nyut kinyer ki belami wad hakamat ke secretariat hakamat ke office jong ke deputy commissioner bat ki ki jaka. Kini kinyut kila miru hakeleng ki benta jong kesnong mokhar bat kila setlut kinala bat kedorbar snong mokhar klekran bat ketenat PWD bat kedai pa ki master role bakin pa banwan putno iki kinyut nyer baro ke pi nakaleng kesnong ya kani ke problem lani kani ke jing thut lani ke jing wet bat ke jing i jabo ke kesnong ka thau lo ngi layu i ya kani bat hakaleng jong ka executive committee ngi lai kren ya kani te ngi so thu pamantum gini ki por menta isu thu ba municipal ru kasate ba amar ha ka jingbuan jo gini ki ba pli ki msem ki ba laklat te rei nakaliang jongi bede kalong ba ke ka bangi perkhat ngi menta kalong ba ngi la kerpat e ka PWD bede bakan pha no de kiliang ki master role kan te tangkata hi te ka ba kalat ke bakat dua hi te lada dan bayu te kemban se bangin le hi no na kesnong iken tambah bentahi ke jing tepat ka long be ka PWD bikin pha di master role yang tiken mangi suthu long ka jing bun kam jong ka municipal kan fakat kum bolong haduk mentai empat don ba komplain sangahi pasal ba don kum kata kayu te I'll try to find out from my officer kadon ka jing ong ni pai ba jungi kade kum taw don gina lag ba blok kum mo pi I'll call meeting I'll tell them they have to solution on that ngimla man so man pai ba ko balik surok dia kata ka bede ba kata kar kum bolong hadu mantan ka official complaint yang padon dengan sakot gimi officer junga kanong kadon ba kata kin let check ma we cannot afford man nongan wan ga chip kan nang new chip surok na don kum kata ngap le ina bede man le na ka department le jo They kum kata within the municipal dengan pihak baik. Tapi yok sebar municipal I'll discuss with the other line department properly. Ngitip kat kum belum tak kaya kam bepli officer staff juga within the municipal. Badon gini COVID crisis itu dulu berapa kali. Pada kerja ke poro ni make sure kam dia ben kata ikwe bekicing kampan. Kum mau bekicing perko. Ngalaung if anything problem sibuk duna kemen pabar. You go ahead. Kemudian gemlak mau at the same time ni happen day tu handai yok melak melek up to the market kum bajik pak pai ba handai ngin persang makan bala ha bagi day ba lu pai ba ku ha ka wei pat ka bentala sakiru ba ka jingsna yakinala ha gi jaka ki bahap apo ka North Shillong constituency la shu e shra ki kontraktor ki baken thop ka snong maukar jayau bat laumali bat kani ka jing e bat ka jing bam trei pendep ka kam ka labo pat ka jing mai pat ba bat ki kali ke bayat na jan kini ginala na martang subakla kila ban hap sathlio Hakini kejaka ke bala iesteng yang kam la saki bakala miru ke jing deng kali namar ki surok ke bala red lupa kila nang red syo bat kala pen sat ki pat ba ne ki kali hakum ke kapor bagi hab ban be kapor chala ki kam ki jam ki nong elam snong ke maukar kila pen pau ba ke jing pen sateng ban sna pen dep ikini kinala kala bu shisha ha ke jing ma bat kala pen miru ya ke jing deng kali na kaliang ke snong kala u George ki he jong ketenat PWD bahkan betha kontraktor bu udai ban trei pendep no mardor yakini ki kam Jeng i pade ka juk por pa ka jing sateng jong ka jing trei kalong ba ka pentut ya ka jeng jong ki pai ba ro bat ki kaliru ha ba ki dan kini kindau ki basa harut surong je dan ki kali ha ba ki ya teng ki artili la ki kali ki wan kamut ka teng ka pendong wat i ka blok ro ba itu te na kaliang ka jing isnong i bu ya ka ni jing pat ya ka sarkar kalong ba
la kumnu kumut dong penkloy ya kani ingi kerpat ingi sutu kum hakani kapor kadi kapor ka bae mo henry warakataru ingi da kerpat ya kalian naga liang dor yang ka dor snong ya ka sarkar bahkan Penstet ban trei kini kam khnang bal isi kan laj na kanu nu kajing masau namar menta kum bakalong kani kendau titik set i kana laru te kajing set kini kan la ko ka tu sa surap bakan la tu surap ka klong wadi surap ka bala haru te kan niru kan long kajing du nong ka bakrau ha te le se teng khasaka kajing lut ka bahab ban le tangi kini ka benta haban le se kini ka benta pate ka bang bah ka plus new da kajing tu kini ka te halur jang kini ka benta na kali kajing sinongi kadai tangkata he ka benta ka bangi kerpat e ka ba tu kan perstet no ya kini kam nomor kumbamenta la sya mo bakin wan ban trei ban pentri ni kam ni kata hi kejeng kerpat ke bang ibu hakmat juga lada don kono nang bula pentri no nomor kini ko senjenge sisa yangi bat nakaliang jongi ke snong ko bafiong mentan hajing sang lai rai ke executive committee ro ba hi idon tiginyut hang to ki bola ti kontraktor bangiong balada kit ik tiginyut bat ik tiginyut ngin sa penkit no nak dor basnong te hadin la ikran ba executive engineer la sim kia ni kam hadin kata hagapor ka banging la abu te lawan kit no itu ginyot hadin ba irang ba snong la phone ni kontraktor ga ju por te kumong mentan ya kan ke jing snahi kum ke snong nim kwa bakan sa kum ne haga jing sha ka don ka por ka bakila ai man pendat ya kan ke jing snah bat kum fi hi ba kane ke jing snah ka dei haga jaka ka babun ki kali kiya long no arp sa gunta kiya ki kali bat om tang kataru ke de jaka ka bakhamnya ke jaka ka babun breu bagani ka lapan thut sisa ya ke jing sna ya kani ka nala te namar pada kaliang jungi snong haga jing sisa ning kong ki ong ban sna be ban sna kum tu tangkum kanala henry hadin bang la ikren bar snong pada ni layar kerpat yo executive engineer bat ula sim hiero na kaliang jong bat menta kin sna kata kerukom bagini ki pipe kin wan na jero bat kanala kan wan po bat kan longkum baong manek tu aqueduct kanang bakan lai kano bat la dadon kano ke jing block hagi pipe ro mdei ban penpra cylinder ndrei kan don daka manhole ka bakin sna kat kum ke design ge jongki ina kaliang jong snong na ngin sa sim kia hi la irang ba snong misket trisnong mentang dan lang komne ingin sesim kia banyak kendu i engineer bat ngin da kerparu mo lada kalong ka balak na kaliang jong i engineer ila ban wan sene ban assess ya kanika progress jong kanika kam